For a normal conception, we all know that we need a normal semen count of 15 to 20 million. But is pregnancy possible with a sperm count of less than 2 million? Yes, it is possible with a wonderful technique of ICSI, intracytoplasmic sperm injection. We can select morphologically normal sperms and inject into the eggs of the female partner with a very good success rate. Kakenhun ginong elam shinong kamosan ram apo kejing elam UMDC uba Alvin Saukumir. Hagah nyau teruk jemang arajar arpusan kle kendo yu menteri rang ba kejelau Konrad Kongkal Sangma bat kerpat bantuklar lem lo kejing dawa ban kentiu kardano e kamosan ram CNRD block syaka civil subdivision bat kumju ru bat shnai kesurok na wailoi shabalar. Habakerani kilat pthai kubor hadin raya kendo yu menteri rang ba uba Alvin Saukumir ulong bakini ki artli kimat kidai 11 ateng labon bon snem. Ulapan pau bagi pat ba katan kin sayok kejeng mentoy ke bakrau lara ke sarkar kan chimkya ban kentiu kardan no ya kani ka CNRD block syaka civil subdivision. Namar kum bakalong mentahi ki pat ba na katan bat ki benta jo mau senram ki haban wan syadu syashilong ban pendep ki kam ki berit. Bat kani ka kata om tang ya kapor nri wat ya kapisa bat kumjo ru wat ya kabor kejong kiru kumjo. Ula pentip ru bagakan huan kali ojeng tip ladap ban pen kre ke detail project report na kebenta ban chnano ke surok na wailoi shabalat balada ban pen kre ke sarkar bala kula ru ban mang ya kapisa na ke World Bank ya kabang iwan ban ai sakoi ka official city show chief minister ya ban pen kan mau biang u ka bedai but artli ki benta ya kabang kini ki long pending issue jo ka Mosram constituency kabanikong kadai ka surok kabala kabanansa na poweloi shiro shebo balat ya kani ka surok sisa na baka dongkam naman taka dongka thai hoy ni sukmen na claim jo ka sarkar ba ki la pensiang ki la sanction hado habo thai veloi bat kala erap sisa nam taki paipa jo ka dongka thai Henry napo weloi sharum tete hadu hapo kan balat tangar sha ki paipa ki mat sha ga jinge kamtam ha kapang ka shitom kamtam ha kaban kit ya ki tiar kitar ki joki ki marap ki joki bat ki we te ngai ba kani sha ka lifeline nam kani stroke ka lifeline namanta ki paipa jo ka Mosram constituency te na sukmen ba na kalyang jong ku chief minister ka response u kalong very positive but ni community ba kani ko surok kinla ban sanction no hakiti si ban wan but ni sotho ru ba hadin bangiyo ban ya discuss ba ni sotho ba kidon ki jaka ba lese kandon ka problem khandiat hakabede bat ka land compensation ne khandiat bat ka banyo jaka banyo ka size jo ka intermediate land Henry hakni ka por na kwa ban kerpat ya ki paipa jo ka Mosram constituency kawan kerpat ki rambat nong ya ki scheme ki sodaru baginya trading kat lang bat sarkar namar ba kani ka project bla sanction na ka World Bank bat ka World Bank hi kam don kanu ka ban ong ba bakin ai ya ka land compensation bakin siu ya ki trai chaka te kadai tang ba pinda ai mon subha tinga kerpat ya ki trai chaka nga kerpat ya ki rambat nong bat ya ki scheme ki sodar bakin ya trading kat lang bat ki trai chaka ru kunju bakin trading kat lang bat ka sarkar kanang ba kani ka jing angno jo ki pai ba jo ka Mosram kursi bagin yo e kata ka intermediate lane yin yo no ha kani ka jing sanction ling ba ka World Bank ta bat ka benta ka baar bangi ya kendu chief minister kani ka por kade namanta ka civil subdivision smusi benong ba ka Mosram kade ka block ka berimtam hapo kani ka jelam meglaya ka jumi Henry haduk menta ngimpat la ban penkentiu sya ka civil subdivision te ha ka bedai bat kaniru spotrat ba na kalian jugu ulo positive u ai yengi ka positive assurance na kalian jugu ba dakum nuru mauru daladi uang ba kalade ka por ya ka Mosram ban penkentiu no na ka block sya ka civil subdivision te ni shania ha ka jingelam ka jugu ni shania ha ka jingi jingai ku chief minister jonga jela ka jungi but ngam artatin ba hakani ke sarkar ke pemerintah ka
Musram blok ngin yok ben kentil no sha ke civil subdivision. Tapi ke exact amount ngam pala ben patai nomor makin padap ke DPR. Di nomor ini ke ni ke DPR di kre menta de exact amount ngam lah ben patai lepai pi hang ni handai nga sutu ba aba nakalian jo government ke long committed. Di ke mat long kat lo ke amount ru handai yang ke ni ke suruh ke malong menta ngin yok be nakalian jo ke sarkar. Kot yang ini ya don lang hakan ka jinglit ngi chief minister kum kinong sensyar ngi sumburong yi ba ila sim kya ya kini issue ki ba long ki issue ki ba don kam na ka benta ki pai ba ng so sitong tok ya hima ki jungi marang ti ngi don pun kli ki ba bentang ngi kuat ka benta jong ki hima ki bun ko ka mo siram wa bun ki ma kuat ngi don ya gajuk kasur ba aba kinong mi pat ngi ki chim ya kanu di isu ka don ka ni ai ke ji tai lam parki nomor kalau ke ji ku bi na kala jungi kino sensar ka nila ju experience ki buku ki nomor ki pat jungi hang ti ki beli ki pat ki bom sutu ya ke ji bin toy ki development ko bat ti na kala jungi ru nila ular rahmat chief minister nomor kumbal ong ba alvin ba kam don kanu ko kalan compensation ndai ni le kat bala bat sutu ki try jaka ki masya akta makin ai kluit nomor kani kanu ji ku ya ka dong ba di utai betul ipat ni sukmen shibundu ba kumong ba Alvin meneba ya ka civil subdivision kumara po kamo sarap ko singi dan sispa so punyo la sispa sa totally kishno kajiman juga civil subdivision selesai kalung ka ba kajing ko yi gi pat ba kumar ki bun kinong kandong sa Marwan Shillong ke Iskasil district ya kajing yo ya ka Musram civil subdivision selesai lalong 100% laban no habangi yo shyo la chief minister di kajingwan nami tungi handi lesek kalau kajing keku apa kajing yala biba albin di belong MDC